Gardo Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikta. Inut Arta Kangdokar BPO Sopiaphan Bubu Butler Kacholang Remji Aphan Kabaripon. Borpathar Police Station ke palo ke damtang pai ni phaing ko rapliani Santipura long Abarim Diopani MSC Karlitang Borsing rong piachor alangli hemalong kidodun Arta Kangdokar BPO Sopiaphan Inut Bubu Butler po abangpu Kacholang Remji Aphan Kabaripon. Inut Bubu Butler Santipur Daily Market along kido amunit Bangso Sopi Hemalong Inut vet kido Puchini Lorpen Damsi Arta Kangduk Kar BPO Sopiaphan Kacholang Rem Deje Asai Kiklem Kabori Tong Sikot Pen Bangsolam ki Birta Kirip Long Penajok Karbi Lo Charlie Song Bokajan District Committee Lapen Arnam Langpi Branch Atum Lam ki Phualongan Palidam si Bubu Butler Aphan Borpathar Police Station along FIR Ahem Asang Huatum PC Bubu Butler Aphan Borpathar Police Station case number 36/23 under section 448/354 AIPC R/W section 8 of POCSO Act 25/8/2023 Arona Tingpen case register Pondo Lasso along Karbi Student Association Bokajan District Committee Pen Arnam Lang PRO Tumpen Kijong Konke Prabjin Pen Culprit Aphan Law and Order Arona Ting Kangsai Paso Daknang Jibusi Kihang Pedopon Bokajan Pen Sarkurubi Karbi Anglong News Hanang tu jalo la so mani ni tu damlo ni mochunun bojalo la megi diban po aman ki la punang pon bom lo aman ki ta sidahan lang thoi ma buma nang bam he sinang pon la so ta aman ki rumana nang pon da lo paleng thang pon ni lo ni tha aman ki ring tum he man ta chateng on jalo aman ki la so ta kisnang pido samili kisinang kilong nilang laso tanangi tipo bulaman ni lang ang pinidun kilo ama gi charting ong down edalo ni dinana tani phanang othe ama singge paling ning mute nang odlo ke paleng along nang pabibi lo ama singge ni bang tapi alchanon poman ke charting lo aman ke adiko tikang rak lo alang ke ni phanang lo lo aman ki nita nangka juido nepe oh pati ni first time nang khilo kunam ni long amnit ke pokrai ma Ningkan isek risoi jang krung saya mai mesen pen kipichun pon. Lokhimun sang hari soi jang chingruma mai hin pen cepater pi ponsi lakhain ko retro. Duar bagri MSC constituency ke palo lakhahini dola marabapuram tok biaro. Amai hongja elong ingdeng sirkep kicok ningkan isek risoi jang krung saya mai mesen pen kipichun lapen pinap hom kruani karjo mai phanta pachitik arni inghong kok ancolo usi sai kedeng atompen nang pachinido sayang denga tengpen ada por bhai ke thompen guru po lapen LSRECA tompen counter methek piponde da pi ada por bhai trongra achitim guru arjo ta pedo ponno lapen sayang deng atengpen ada por bhai kepen krung sai mai tengpono mai pu Prodip Rongpi kecepayan pu amai long chunbang mirjeng hansi pen ajo alhi aphan teng pon lo lapen alhi pachini pon bangso mai long athepi tokbor kachali theknang ji lapen oddota chipa misenang ji po athepi NC mai long ardi to jot chithan chipare pon lo lapen bangso berthi nonakai hot lo kachali pen chenglo kai arjon arnam lokhimun aphan kachi hodai pen monit kemi keman ke thekere thek jia phan alohia tom pen bidisori pikangsi chithan chiperepo krung saya mai judet pen lokhimun alon alam pen kilun ke kanta chipate pedopo bangso mai long alihi sarpo man pen lokhimon sanga tiripia mai sarpukong gandhiram timu baburam tokbi arong asar soarlo
chingria mai pen mai phi la pen chun bang pi anima killing pi swaro langchari chun bang pi pen cheng lo ki thei ki dinga tum chitong don si mesen insam jin alera lon pen chu duar bagori pen torsin tapi par biang news Francis Cardon, Card News, Rangke Tumpan. Si pini lalu kimona ron riso yang tiro maten patir pipon ningkan sek riso yang kumsai amai lepen kalcu amai labang so aputak riso yang tiro mai tum kibipon lake non dokimon songho riso yang tiro mai akemang kala hello ke pining pe non keman jilang atai awe riso yang tiro mai tumpan je tokbor lo kecali hek nanti lepen dokimon aron aput along odur tame cepami pen sen hek nanti tasila bangso sailong anutin abang putin tame je non kitur ni awe tumpan tame alang tum kemang pon kirum pon asai do anta ke papa pleng pon hek dia phan ini nitum dokimon songho ahin pen riso yang cingrum mai atu na cingwai pen ini labang so sai deng pon asi labang so sai deng thom permanent pon asi pini ini ani kecok labang so sai deng kedeng pon long bang ke isa topik wise do ini labang so topik wise ateng si jud elo labang so ke than pon halong anu tin sami suarlo so tum kating thul pon nang ti aben riso yang cingrum mai tum lo kecari thek chot ta kali odura che pami pension thek nang ji lapen labang solo lukimon aron along riso yang tum arpu hetam labang soron along aso puthak tingmai ponde pen non puthot tisik se pin pen lam ke jai pen danglok non kilun ke kan kacepati labang so sai sami non malom so pen aporte di pon hupo ase nilihin pen bang ke labang so sai long bang ni sampai ko ni arong piglo alang tu riso yang cepatir pi pon pen ke ini lukimon songgo ahin pen kalah tumhan susui anam lukimon akadom pajir dulu misalnya saya mai kiko ba bang kilometer lah. Dulu ke di dalam ba matang sila lukimon arong ito riso yang tumpan. labang su halong bang ke amaya long bang ke dak hingkan bang kami la hingkan sikpen epong lo lepena doan tin pen ta long ripin pen ta me doan long ripi do long ripi pen ta na chitong dun riso yang tumke lepena sabang ki na tum ta me labang sorong nang dun lepenon lukimon ke dam tang lukimon arona sablang ki unun atum ta me dak indeng kep an indeng sipen kep an nombor an aku bang ke nong epipon jita pena ba salong bang dupon ko tarma kilong Dulu na pina amai no pantan ni kacik dang ko kon ki kitang khai ko kon ma. lapang ke ongun bang ke katisi katadam si ki ong lo la si itu si hini kom pacha tame pining yang bang pen itu ani kacok dia pan bor ipon ko iso yakin en rumah ta cingai kon kon se Kacu amai la son tangka program ke la ke guru sa lo khani tian sek pen he pukuru modan tian sek ke dam tang asai hu pen ta nang tham lo 2013 aning kan pen labang so sai bang ke nang tham pon lo je karcho mai ta dina ji la pen 14 aning kan nang cheng pen ke labang so sai bang ke aning kan mon sa me labang ke da guru akeng di dokimona suramolong se la ke karcho mai ang deng bang ke riso yang ciro mai pen ke patir pipon bang ke dipon ber nang po na so sai bang ke dipon ber po Pini all Chinthong CC committee pen pater pi ponsi lower Chinthong lang to kapam hi thialong inding nerkep excited meeting kipedopon Lawson si pai ni pai inquire trokoni Chinthong constituency MSCR lo lang to kapamalo all Chinthong CC committee pen pater pi ponsi pini inding nerkep excited meeting kipedopon labang so inding nerkep excited meeting kipedopon amayalong Maipu all Chinthong long biram teron pen si kiching pen kijut an chipahem pupon la pen labang so ajai me kedeng ponalong alhiaman pen kachitong dun wothat lang so LAC Bikrom Hanse pen chenglok EPHL sialok claim pon rapet
akit hikidinga tumpen lapen anparta PS long President Secretary atum chetong dun si RDP dun lapen halada ka chetong dun arada tumpen koson si khai kering nang jima lapen ilongri kacerai kom nang jima aphanta chethan cheperitikang lapen ke pachini ponthua tengki non malom Meghalaya pen Karbi Anglong ahoy adui apothak khai so hijan ke pacharwo jia phansi BJP sorkar atum ke bidiki riputa pherangke atum karjo hot pachini pon tangte pherangke atum aphan ke pachini pon alam thile ang ton pen arju ponsana chinthong pen Martin Ingleng Karbi Anglong News Chinthong CC committee pen executive amai sik do pini lapen labang so executive amai long tame 20 ST wathar lang so LEC pen dame nang chetong do ning busia lom so nili dame apor nang chipi dun long lo la si executive long menang an Chinthong constituency long APSLC kapang tang ji aphan lapen 6 schedule awareness pen chenglok kaduk we la leaders tum an pini chingrum si botor bokan miu edet pen tame la dak la tum chingwai long lo la hin lo lapen adun thu abangke lahen lo ilitum APHLC lapen AJP Assam Jatiya Abadi Parishad risi Assam lo original party atum pen ilitum press conference ki pirapet alam la sehadak menaan atum la BJP agen atum menaan mis propaganda pon lo je APHLC lapen non tribal atum kachelang alam si alang atum mainly ke pon Sita ni tum dak tek pon long lo. Ni tum 6 schedule alam si 6 schedule awareness asai si itu tum asar jai kathar pen tame nang japon lo lapen un an ke 6 schedule long ke lang ateng pen sinil tum council election aphan buken itum awareness pipon bom lo. Sita me parliamentary election lapen general election ela MLA assembly election la bangke ladak 6 schedule long ta ketok awe lapen India constitution long ta je voter list kang thanangi pola mangke awe lasi non bangke parliamentary election porsi la parliamentary election long bangke dake vote nang jok dunri pu etum ki puji ajak kom constitution ben tanang pipe di itum hanang ipi konar lo 6 schedule long paragraph 2 sub paragraph 7 lapen paragraph 20 ajak kong ben sil tumhan council long bangke labang so kaning je kachahar jak kong nang pilong Sita parliamentary election lapen assembly phan ke itum phan labang ke nang pipe lasi ke mesen regional party ka pangtangi phan Assam long tame BJP han ka parem je phan non all over India le opposition tum an India National Democratic Inclusive Alliance la opposition tum an ka chingru mason dak Assam long tame 11 regional party atum 11 political party atum chingrum si BJP han kapa rem je phan chingrum lo lason thak sil tum Karbi Anglong ta BJP dage kapa rem phan sil tum claim bom lo athemai tum hanang ka chari chokche di CAA a bill ke wan pen chenglok non UCC Uniform Civil Code kaduk ko beta me tum hanang ka paviri phan sil tum ke claim lasi laso party phan ke tum Karbi Anglong ban ke direct vek nangi pulo tangte Assam long intang kring a political party tum tame itum phanang pang thek lo je APSLC tum si claim un chorji busil tum han chini lo kupie polo ka chini electoral politics lo tum lang lo bulo tangte vote ke long aphai ke lang bendai tum hanang thek long lo kedang tang MEC hu tum lak isi se abat avot il tum chapalong lo congress tum nang long lo 67000 SDC tum long lo 16000 CPML tum long lo 3000 all over Karbi Anglong lonte vote figure lang lonte APSLC so on top APSLC hen lo top regional political party lo opposition party lo bosi itum phanang chingki lo laski bangje por hutame ilitum phanang chirap dun po MP ilitum sar jaiga tanan pahai vegi phansi Assam state regional tum andanang bor idun bo bosi tum chini pon lo la hen lo lo on la bang so mat ke thang la helu Lakhain ka retrok Dwarbagri constituency Daithor police station ke parlo thijok lang sopen thedong arathor pakpen to wara puthak elset prongset kachesong pot bangso kachesong kopia joine ma pu klarda kalam kachini chi aphan pura pini nilitung Karbi Anglong news pherang ke dorsing tok pipen radaphan karju
bangsu karjo hut rada tumpini thur pakpan kache songnang koke non kachari bom BJP sarkar aphan ke sorsar ji aphan kali ahok pet ke dak dai thorpen han boka pen thijok langsu thedong bosaru arong an sangti arong amholdaratum dolo bangso pena joksi arni wangta dumper truck kacheleng arni siangbom humsuri sosi do sitame towar ke chithok thi athema towar kaharno ke langa okaso jokmesat anpin sitame towar ke chithok thi lasini litum kedam ke wang ke sung thek tiklo lasi pinini litum radatum thor pakpen sangti arong keroya gari khangnang koklo lapen non sangti moholdaratum chema thanangji athema komadarat charia songolong kidodun pensi sangte moholder kemanma lapen an iom kicholongma ke athi BJP aracharia songolong si kidodun pinak lasi lahaya phan mathara rada phanta mathanangji athema towar jong si ka henolo lepute rat kedam kewang sungde ji buke chini nangji sitame chini nedat penajo pini radatum thurpak nangkok lopusi pini phirang ke thingno ningji tangte radatum kaningji ponalam thile arju ponsana sila bang so kisung puthak kopia jo ini sila anak kisung mala pen kopia po sila anak tuwar ka hengno bala bang so puthak la dak sini phanda karat tongdo sinola dak gari pa sangpleng epi kolma ponte pini dak arat tum aning gipung kopia por sa ningi pung ma ponte dak arat tum ketam ke bang kisung ong lapang so ka chak on e jo ini pen pini lang tum dak ong dung gari dak pasang lol sila bang so puthak alang tum kisung ke boy puthak la dak tum alang tum khan arju ponsana lasi ini tum arju pon nang dak arat tum tum ke itu nong tek long ko people sedak kerja pulang ba people se pini dagari ke pasang malapang so puthak la dak tum pini ye pani tumar jupol nang aprang se nang la pan kar yang long news pen suri kadong panji lo ni tum pini kan yang langsung mate hedong longbong hat up to dayuri pini itu public akisung teh jadi si kita ke bang kisung gitu kokkan jadi sini itu mah dong lega along sakti ke sana gari pan itu rajin kan tawar sakti along cetok itu kacau ni ripon padu aku tidak kontraktor sebenarnya itu sakti along cetok kan sih kecil dalam aku itu rapen ke kacau ni ripon ate ile tum silam thang sunang kedam tang ong dung ni pen stame social media long je thang piklo la pen aju long piklo la pen social media long tek long piklo ate labang so to war lapu anak kahar nuk lapu anak anak mane ekdom muni tum damun S7 pin ke ko pia join ni lo labang so pot lagi kontraktor tum kecil langli mohoda tum kecil langli pen join si public tum la anak hasti phone no mami bang delivery case ke phone ho jilo punon hospital ini sih mami bang ke pelajin pen je tuar beng si usul bang cek pun mana mami ke hal apa pen itu mana gari hang pen si itu mau langsung hai saja lo tuar ke itu cek long pen jadi sih langsung hai saja lo pernah lo pun cium langsung baca hang bukan itu public tu bengke dari pedang long to misalnya nang nang than kontinu si long ke ile tum ladak bang ke AIM dak nang tum AIM ke kumat iglon te itu mah IM ke dawar baguri ke Richard Togbi education IM alang lirong lo te tang alang lirang tum phan kopine labang so to war ke claim ya phan la puson kopine ison bak nang kacicak la puson doloma जो सरकार पे हैं बना चिचा तुमके बनाई पुलिस तो में नॉन सरकार तुमके देख से है मैंने अठे लगे नॉन के ला मोहरा तुम के बनाई ने देते ना तुमके डेली से हम फरो सुरी गाड़ी पे चलेंगे पर सरकार तुमके लगे बनाई से मैंने सब को तुमके अकेले लोग पर सरकार बनके लेन के सरकार से सरकार मूवी अठे लगे मोहरा तुमकी अलग तुमकी के साथ alang tu si bonai pun mom dam bom ni pun tapi ni tu mah arju polong social media long kami ni tu mah arju polong lapang lapun ada bangke laput hedong lapun ada ahin ada bangke mina sang tigisan ke MP garwar pen sami lapu soda kesan pondok lapang solam pada hok lo mohoda dung kesan pon mage MP agarwala lapen ki hela namaskar
Tum hisan pon lo. Atu san pon. Tela tum la puan je rada tum kisung. Mitu agora wala. Metro garba. Dan tela tum la anak kisung chini lo setame anisi baksi mitu garba tum la bangso MP garba tum ngaci claim pon tum arjulong le la bangso lang kom metu ni pen bene social media long klang kapin ke claim pon la pason thek long ma. Ini thek long le la. Thek long le lang ke. Tela bangso puthak nonang le tum la MP garba tum aphanang tum rada hoi pen ko pilana tum puji. Itu ke rat pen ke alang tu mangi puji mate ke chuniri pon mangi la prabin ke la to war sangti aro mangi thok pinang po pini yang bong thok pinang po ke na tum kita ngawang pa tum karbar nang disapte nang tum da business mani lo business tu claim momon public konta pisung ri Misalnya lo saya itu marju ponong lo, litung kelada kalam bang itu rada pen kami itu comments kami itu marju ponong lo, ahok lalang tu makisung alam bang ke, aci ahok per peluang te, ini tum nilai kecini sama tengkong te tum berala tum kecini sama tengkong teng, lepas te tum komat long sini tum ani om kecil long, mata itu macet hei komat sini tum panik kipi labang so bang tum rata tum kecini kadang so, labang so lam nilai kopi posi pudang lo bate, labang so non ke dobom, lason MP Gorbar la penan parta mila dak non la. Ili tum thek ponlong mohor da tum ke komat long pen sare deng pen si kereng ponlong la pen chu ponlong bom mata non BJP sarkar long pen silu tu alang tum ba ke reng pon bom lo la pen chu ponlong bom lo la salang tum ki chulong sang thak salang tum yong sala bangso tu war misen botala tum bini rang kha khada je polo la sala bangso bang ke initiative ke anya phansi ni tum karbiang long news pen tame ni tum pachni ponlo la pen rat hoi pen tame la tum kado we tame akisung ke boy tame tum arju ponlong lo la sinang tum kado we karbiang long ara ni tum karbiang long news ke lang to anara da phan tame nang tum kateng ni pin pen kalang to na pachuro parpik lo